Zdravo društvo! Danas ćemo obraditi jednu veoma zanimljivu temu. U raznim animeima možemo vidjeti da se provlače identične teme, likovi ili moći sa sličnim nazivima i sigurno ste makar nekad sebe zapitali odakle sve to potiče, jer autori su sigurno imali slični izvor inspiracije, zar ne? Pa danas ćemo pričati o našem omiljenom ninja klanu i motivima koji su inspirisali Kishimotoa da stvori Uchiha klan i njihove sposobnosti poput Sharingana. Mangekyo Sharingan! Započet ćemo ovu listu sa jednim od najpoznatijih i najjačih moći Uchiha klana, a to je Susanoo. Susanoo i generalno ostali mitovi kada je u pitanju Uchiha klan dolaze iz Shinto religije. Susanoo je u Shinto religiji bog oluje. On je rođen kada je njegov otac Izanagi prao svoj nos u moru. Susanoo je bio glavni za sva mora na zemlji i kasnije je proteran sa nebesa jer je pokazao nepoštovanje prema svojoj sestri Amaterasu na njenom dvoru. Susanoo se spustio na zemlju Izumo u zapadnom Japanu i ubio je osmoglavog zmaja Orochija i kada je ubio našao je mačku Sanagi. Ovo vam sigurno sve zvuči poznato. Evo scene koje će vam osvežiti pamet. これを待っていたのよ。そして戸塚の剣日立、あなたが隠し持って草薙の剣の一振りだ koji je poklonio svojoj sestri u znak izvinjenja i kasnije Kusanagi je postao nacionalno blago Japana. Također, Susanoo je oženio devojku koju je spasio od zmaja i imali su mnogo dece. Broj 2 na listi. Sharingan moć koja mi je omiljena i smatram možda čak i najjačom, a to je Amaterasu. Amaterasu je boginja sunca, veoma važno Shinto božanstvo, jer kraljevska japanska porodica je tvrdila da su oni direktni potomci boginje Amaterasu. Amaterasu je rođena iz levog oka svog oca Izanagija, koju je stavio da vlada nad nebesima. Susanoo pre nego je otišao da vlada morima na zemlji, došao je da oda počast njegovoj sestri i u znak dobre volje stvorili su decu zajedno. Ona je uzela njegov mač, sažvakala ga, ispljuvala i tako stvorila decu. On je isto uradio sa njenom ogrlicom. Ali nakon toga Susanoo je uništio njene pirinčane useve, njene odaje i zašio je konja za njenu opremu za pletenje. Amaterasu u znak protesta se povukla u pećine i svet je obuzela tama. 800 bogova je došlo da je namame da izađe iz pećine. Doveli su petlove koji su glasno kukurikali pre zore. Doneli su magično ogledalo, Yata no Kagami, i nakit koji su okačali na Sasaki drvo. I na kraju boginja plesa i performansi Amenuzume je izvela komični ples i počela da se skida dok nije bila polugola. Što znači striptiz je nastao u Japanu u 8. veku, ako vas interesuje, sada i to znate. I bogovi su se okupili i vikali, smejali se od radosti i Amaterasu je to čula i izašla je napolje da vidi šta se dešava. I kada su je vidjeli, odmah su je uhvatili sa užetom napravljenim od pirinčane slame i izveli je napolje pre nego što se opet vrati u pećinu. I nakon toga Susanoo se izvinio i Amaterasu je nastavila normalan život. Na sljedećem mestu nalazi se Tsukuyomi. Tsukuyomi u Naruto je jutsu koju je Madara zamalo uspeo da izvede Yo terase Mugen Tsukuyomi. A u Shinto religiji Tsukuyomi je bog meseca i muž Amaterasu. Pre nego postao Zao bog, Tsukuyomi je bio prelep bog koji je bio oženjen sa Amaterasu. Jednog dana boginja Ukemochi, boginja hrane, pozvala je Amaterasu na gozbu. Međutim, Amaterasu nije mogla da prisustvuje, pa je poslala Tsukuyomija umjesto nje. Kada je stigao tamo, Tsukuyomi je bio zgrožen na način na koji je Ukemochi spremala gozbu. Ona je vadila iz usta ribu, ispljuvala je pirinač i iz ostalih otvora na telu izvlačila je hranu. Tsukuyomi je bio toliko zgrožen
da ju je ubio na licu mesta. Kada je Amaterasu to čula, proglasila ga je zlim bogom i Tsukuyomi je poslata da živi na noćnom nebu, kao bog meseca, i prokleta da celog života juri Amaterasu, odnosno sunce koje stalno beže od njega, i tako su nastali dan i noć. I za kraj, dve najjače jutsu koje Uchiha klan posjeduje, Izanagi i Izanami. To su u Shinto religiji centralna božanstva. Oni su bili bogovi koji su živjeli na plutajućem mostu kada su se zemlja i nebo odvojili i odlučili su da stupe u zajednicu braka. I kada su rešili da konzumiraju brak, odnosno da imaju seks prvi put, ritual je bio neuspešan i stvorili su deformisano dete Hiruko. Izanagi je krivio Izanami za neuspeli ritual jer žena ne sme da progovori prva. I onda su opet pokušali i tada su nastala ostrva, mora i mnoga božanstva. Dok je Izanami rađala boga vatre, Kugutsuchiju, fatalno je opečena i otišla je u Yomi, svet tame, ili ti podzemlje. Izanagi pun osjećaja krivice pratio je tamo, ali kada je došao u svet tame bilo je kasno. Izanami je pojela voće Yomi sveta i bila je vezana da tamo ostane zauvek. Kada je Izanagi upalio vatru da vidi, video je strašan prizor. Izanami je bila leš iz kojeg su crvi izlazili i nju je to jako naljutilo. Izanagi je uplašen krenuo da beže dok su ga jurile horde leševa žena i Izanami sa njima. Kada je stigao na ulaz Yomija, stavio je kamen i time zapečatio ulaz u Yomi. Izanagi se okupao u moru kako bi očistio sebe od kontakta sa mrtvima i dok se kupao, mnoga božanstva su nastala, poput Amaterasua, Susanoo i Tsukuyomija. Ovo je bila tema za danas. Kako vam se svidjela, napišite mi u komentarima da li ste znali za neko od ovih činjenica i da li biste volili da pravimo još ovakvih videa. I nemojte da zaboravite da lajkujete, šerujete i subscribeujte se.